Asante. Unaelezea nini hapa Asante kwenye sana kisa hicho? mwalimu. Yes. Tunaona ya kwamba hawa ingawa wanaomba lakini hawana imani. Ni akina nani ya? Hawa Wakristo waumini wa ile kanisa. Sasa hiyo pia inaweza kuwa kwetu sisi. Hawana imani. Ni nini kinaonyesha hawana imani? Si wakati yule msichana anapoenda kusikiza pale kwa mlango, anapata ni Petro, anarudi kuambia kwamba nimesikia ni Petro ako hapa, wanasema hapana wewe hata ama tuseme walikuwa na imani lakini walikuwa na imani kidogo. Na baadhi yao walikuwa na imani kidogo. Lakini hapa haionyeshi imani. Sasa maana si wanaomba, wanaomba wana imani. Lakini wanaomba kweli, lakini hawaoni kama Mungu anaweza jibu hapo. Inaweza kuwa kwetu hata sisi. Yes. Inaweza kuwa tunaomba, kwa mfano unaenda kumuona